Churachandpur Kangpokpi amasung Kakchingda bom yauna makal kayagi khulaising surrender Twrkkre. Tha asigi kunda Governor Ajay Kumar Bhalana Manipur Police Army dagi lakhiba khulaising numit 8 nigi manungda surrender tawraknaba appeal tawrakraba matung ngarang SP Kakchingda 303 rifles ama maru 16 bulletproof vest BP plate amasung helmet sing surrender Twrkkre. Kangpokpi Police Station da su lakhiba tear gas gun ama surrender tawrakraba matung ngasi Churachandpur Police Station da bom yauna makal kayagi khulaising surrender Twrkkre hairi. Police ki pauna hai Manipur ki Governor na tha asigi kunda lakhiba khulaising manak nakpa police station singda surrender tawraknaba khangankraba matungda Churachandpur Police Assam Rifles amasung CRPF na district asida miyamna awareness piduna loot tawkhiba Khutsu khulaising surrender tawraktuna district asida development ohenduna society asida ingtapa secure oinaba honaduna laki hairi. Amna pokpida khun ngakpa PHABA YAROI HYNA khongjang changchinkibi ahal oirabi nupi ama Police kangbuna batna SURMLE hospital da laikanakre. Ngasi ayuk pung 10 rom taba matamda Bishnupur District Police Commando kangbuna moirang thamna pokpida leiba masagi khun ngakpa yauramba haujikna mayum maikai palaba miyoi ama masagi mayumdagi faduna pukre hairi. Khun ngakpa misam faduna puba YAROI HYNA laikai maira paibi mayamna ihau kongjang changchilakpada Police Commando ge kangbuga yamna sauna muknaba thokre. Muknaba duda commando personnel amana NONGMEI batna subani haibi ahal oirabi nupi ama sokpadagi hospital da laikanakre. Police Commando kangbuna khul ngakpa PHABA amadi ahal oirabi nupi amabu NONGMEI batna surambagi thawong adubu yaningdaba phongdoktuna miyam hauраktuna lambi thingbagi khongjang changsinkre. Thawdok asigi matangda pausesna phangba paugi matung inadi ngasi ayuk pung 10 rom taba matamda moirang thamna pokpida Bishnupur District Commando gi personnel singna gypsy tarukta lakhibaga loinana laikai aduda leiba moirang them thoiba kauba masagi chahi 32 rom suraba miyoi ama phaduna punaba honaki maduda maira paibi singa chauna muknaba thoki adubu commando singna ngamduna moirang them thoiba phaduna puki muknaba duda commando personnel amana NONGMEI batna surambani haibi laikai adumaktadagi NONGMEI them Sanatombi sahi humpu mapuroiba ketugi gi haksangi chinban gi sarukta sokpadagi khudakta Bishnupur District Hospital da pukatuna laikanagi hairi. Airport da ungkhanaba thokre. Guwahati da hayeng ayuk pung 8 dagi hauduna pangthokadaba Central Agricultural University gi assistant register lawbagi exam thaba chatkadaba state asidagi candidates singi Alliance Air gi flight khudakta cancel tawrakpadagi Imphal International Airport da ungkhanaba thokre. Flight asing asi ayuk pung 3 taba matamdagi Imphal International Airport thadoktuna pung ama pairaba matung ayuk pung 9 da Guwahati yogadabani hairi. Makhagi lambida chatpa yabagi khudongchaba leitaba amadi airport authority na atopa flight ama sinbidabana candidate 10 rom exam asi thaba phangloidawri. Thawdok asigi matangda exam asi saruk yaba chatkadaba Ronald kauba candidate amana phongdorakpada hayeng ayuk pung 8 dagi haugadaba exam gi damak candidate sing Alliance Air gi flight ta chatnanaba ngasi sem sabani adumakpu karigumba cancel tawre haibagi information amata mangjawnana pirakpa tawdana Guwahati ki damak chatnabagi airport yoroklaba matungda flight asi cancel tawre hairakpani. Exam gi damak chatkadaba oibana atopa flight ama sinbinaba airport ki mari lainaba authority da wafam pukatki adumakpu airport authority na Manipur gi isu khangdaba manba mawongda Imphal dagi aizol chatlu haiba wafam thamlakli. Karigumba emergency ki anaba pugadaba oirabadi madugi daita kanana pugani. Exam thagadaba candidate singi yengduna hayengi exam nangnaba flight ama sinbiyu haina mari lainaba singna appeal tawragli. Ai sa Ronald sanai hang thong mam lekai deine hojik mam na yengbiyo tungda leibase akhoi hojik pekha thaba chatkadaba chahi ani hena ngailaklaba Kaugi Central Agricultural University lobe akhoi exam adu thaba chatkadaba flight asi akhoi without any prior information karim tabok pidana Alliance Air haiba akhoi handak launch tawgiba Manipur gi flight asi na akhoi da customer loinamakta prior information pidana flight asi sida yoro matunda cancel tawre habi akhoi da pau pire sida natana akhoi na moida many times request to tawjare solution PBU na tabi wa kemta leitre. In return, ngasi station manager, which is from outside, mapandagi sina, ako da laga alternative se PO hai matanda either ako je Imphal to Aizol chat kera hai basi ma hai bi ako da. Ako na Aizol chat to is hojiki situation ja Aizol chat to is very reasonable orige and what makes him think that ako na Aizol da ako je Aizol chat lo hai sai sanya mai kokta karma mong tholai no masi am tina pende am tina ako condemn tawi ako hojik kaim to parite hayeng ni flight se hayeng ni exam se ako hojik alternative flight am ta simbiyo su yadre satra mayam loina akhoi career asukui na ngai pa career akhoi thage na ngai jar pa exam ase ngasi gi flight asin oiraga akhoi je makhata na punchi je akhoi career se mangadra pe khaji thaba pharngodra haiba wakhalon je akhoi satra mayam je chat pa phangdana airport sida leiri
अखोई सी अथु मतम अखोई सोल्यूशन पीबीयू मरमदी अखोई की कैरियर से यामना इंपोर्टेंट होय अदुगा सिगी फ्लाइट अटेंड मोगी फ्लाइट की मसीदा लैबा मोगी स्टाफ सिंगिना पीरिबा रेस्पॉन्स है वैलिड ओय ओय दे हैबसे मयामना फजना खंगबियू मरमदी मनुंगसिदा अखोई डील तौरिबसे सोल्यूशन अमता पियो यादे फ्लाइट सिंबियो सु यादे अखोई हजिक कई तौगदन खंदे लेबाक से तसेंगना यामना सिस्टम जे कनाना कई चलाइन यामथिना केओस ओइरे अखोई सात्र सिंगी तमुता खलगा सुमबजे मखा ताना थोक्तनबा और एनी थर्ड पर्सन अमदा सिगे मखा ताना थोक्तनबा अखोई सोल्यूशन पामी मखा ताना थोक्तनबा अखोई की अथॉरिटी सिंगना सिगे मियंग चंगबियु हाइना अखोई मैम हमदा थमजरी निंगसिंगबा याबदी हाइरिबा एलायंस एयर फ्लाइट्स की सर्विस असि सही असि जनवरी 15 दा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट नौना हांदोकिबनी गवर्नर सेनापति अमसुंग कांगपोपीदा आईटी सेंटर अममम संगाख्रे सेनापति अमसुंग कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अजय कुमार भालाना आईटी सेंटर अममम संगादुना ngasi miyamda khusinakre मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सेंथांग मखादा सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेबा डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स दा सेंगोतकिबा आईटी सेंटर अदु गवर्नरना हौनाबी मतुंग इना संगा की लोइनाना कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मोदबुंगदा लेबा प्रेसिडेंसी कॉलेज दा सेंगोतकिबा आईटी सेंटर अमबु संगा की गवर्नर की खोंसत अदुगी मनुंग चाना डिस्ट्रिक्ट अनियासी की डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल सिंग अमसोंग सीएसओ सिंगी म्यूज सिंगसु उनादुना वारी सानकी स्टेट असिदा सिंग अमसोंग तमहाइना खाइदना हिरम खुदिंगदा थोंग मानन चौखनबा थबक लौखली मियामना सखो थौरांगी थबक अयेत अपन पिबिगनु थोकलिबा इरांग असिदा मियामना हिंसा थादोक्तुना तंगदु लेताबा फिबम पुरकनबा होनबदा मतेंग पांगबियु हाइनासु गवर्नरना अपील तौकी जेलदा लेरिबा इनमेट खुदिंगमक मसा मसागी राइट लै जेलदा लेरे हाइदुना इनमेट सिंगी राइट मांगबा नते चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस कृष्ण कुमार हाइख्रे जेलदा लेरिबा इनमेट खुदिंगमक मसा मसागी राइट लै जेलदा लेरे हाइदुना इनमेट सिंगी राइट मांगबा नते वाफम असिंग असे मणिपुर स्टेट लेवल सर्विसेस अथॉरिटी ना सिलगा सजीवा अमसुंग इम्फालदा लेबा सेंट्रल जेलदा राइट ऑफ द प्रिजनर एंड अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटी हाइबा असिगी मतंगदा पांगथोकपा लीगल अवेयरनेस की थौरमदा महांगना फोंदोकिबनी युम मैसा किबदगी अवाबा तारबा प्रेंकांतदा एमएलए राधेश्यामना मतेंग पांखरे थासे की 18 की नुमिदांगदा हैरो कैथेल मनिंगदगी निंगथौजाम प्रेंकांता सही 15 अपोकपा लेखिद्रबा इनाउबिगी युम इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किटदगी हौरकपा मैना तुमना साकिबदगी अवाबा तादुना लेरिबा असिदा खरदा ओइरबसु मतेंग पांगबो ओइना ngasi हैरो एसीगी एमएलए डॉक्टर ठोकचोम राधेश्याम की मिदेंग मखादा तेंगबांग पोलम कया बीजेवाएम हैरोक मंडल न मतेंग पांखरे लाकिबा खुलाई सिंह चरेंद्र तौनबा गवर्नर की खोंगथांग लॉ ऑफ लैंड तंगाई फदबा खोंगथांगनी कोकोमी मणिपुर की गवर्नर ना मणिपुर पुलिस आर्मी दगी लाकिबा खुत्सु खुलाई सिंह चरेंद्र तौनबा तौरकिबा अपील अदुगी रेस्पॉन्स ओइना सिंह अमसुंग तंपाक्ता लाकिबा खुलाई सिंह रिकवर तौनबा खोंगथांग असी तंगाई फदना लमदम असिदा लॉ ऑफ लैंड असिगी तंगाई फदबा खोंगथांगनी हाइना लवी अदुबु लेंगाक असिना करी करम मरमदगी खुलाई सिंह अदु लाकिबनो हाइबदुसु खंगबिबा चुंगनी हाइना कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर की इंटीग्रिटी की कन्वेनर सब कमिटी आईपीआर लाइकुरम जयंतना थादोरकपा चिरोल अमना फोंदोरकली चिरोल असिना हाई इरांग कंसिलकपा मतमदा गवर्नमेंट असिगी सिक्योरिटी फोर्स सिंगी असोनबा सिंग अमदी वल्नरेबल ओइरिबा खुलसिंग ngakpa ngamdabadagi thokiba thodok singni adubu haujisu state asida akibagi masakti mangdana leiri maramdi central amasung state lengang na khulai paiba sinku ki militant singa suspension of operation sugi official oina natraga formal oina chanadre haina laukthokpa leitaba maramna militant asi manipur gi singi mafam chingda koicha chatuna leiri maram chaba mawongda stakeholders sing amadi public singa engagement taunaduna khulai sing charenda taunaba piriba numitare ni gi matam asi yamna tenmali matam kara sangna piduna miyangi cooperation ga loinana miyamda wakal tahanba amadi tungda wakal tanadaba thoktanaba sinbana afabo oigani मियोय कयादगी नमथाक तौरगा सेल लौखटपगी वाथो हेंगलगली ममांग तही लिसिंग अनिगा कुनमरी खक्तदा लुपा करोड़ 15 हेनबगी सेंपन मांगकी साइबर क्राइम एसपी स्टेट असिदा साइबर क्राइम स्पॉट यामना थोकले लिसिंग अनि कुनमरी खक्तदा लुपा करोड़ 15 लाख 95 हेनबगी सेंपन मांगकी हाइना साइबर क्राइम एसपी निंगोमबम जोना फोंदोरगली डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस DIBR गी माइकैदगी थादोरकिबा वीडियो क्लिप अमना एसपी साइबर क्राइम निंगोमबम जोना फोंदोरकिबदा सोशल मीडिया दा अखोइना पासवर्ड पिन नंबर यावना मरी लेनबा पर्सनल इंफॉर्मेशन सिंग यारिबा मखै शेयर तौबिरोइदबनी प्राइवेट वीडियो नत्रगा फोटो सिंग शेयर तौबिरोइदबनी हौकिबा सही खरा असिदा सोशल मीडिया की खुदांगदा
ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯇꯧꯕ, ꯂꯣꯇꯔꯤ ꯐꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯕ, ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯃꯜꯗ ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯕ, ꯂꯩꯕ, ꯏꯗꯤ, ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯕꯤꯑꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯗ ꯅꯝꯊꯥꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯒꯤ ꯄꯤ.ꯑꯥꯔ.ꯑꯣ ꯔꯣꯕꯤꯟ ꯃꯉꯥꯡ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯥꯛꯄꯝꯗꯒꯤ ꯑꯞꯗꯦꯠ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ꯫ ꯂꯥꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯣꯜꯂꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯀꯌꯥꯅ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯦ.ꯇꯤ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯈꯨꯕꯥꯛ ꯈꯨꯗꯨꯅ ꯀꯌꯥꯗ ꯍꯔꯥꯎꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯃꯥꯗꯨꯗ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯕꯠꯅ ꯁꯨꯗꯨꯅ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯉꯝꯕ ꯅꯍꯥꯛ ꯅꯃꯥ ꯅꯄꯥ ꯂꯩꯔꯝꯃꯣꯏ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯁꯤꯟꯕꯣꯏ ꯂꯥꯛꯄꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯕꯨꯗꯧꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯤꯅꯕꯤꯁꯅꯨ꯫